ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ فجر الثالث السلام عليكم اليبدو ميريس بدل كل فجر تري مثل سلاغ برنامج كايكو اد مثل سلاغ ميهار اورغون ميغنستم دا عيسى عليه السلام غواها كايكو ميريس برنامج كوريغن غستباني الشيخ عبد الله جميل ade algon me mihar kuriya migendani isa alayhi salam ge wahaka tibe holne egondanwan faden imma fahun algon me dakka fawani isa alayhi salam ge gele faanunge mamma fulu rakka wadaginne wahak adi ege iturun maryam faanunge gawmuge mihun ekamana ge star fuluga zinege tuhumat elumun ei hagigate nunkama ekelege faanunge mamma fulaki efada wiyanuda amaltakun tahir wadaginnevi bekamalekka isa faanunge wahaka fulun dehawa pada gotaka ekele faanwani wahaka dakwa den mireve salgonu me mi balani ekama behe gotun itur tafsir take tibe fulun ari hag genes deveto igotto mirege program algondo fesuma dannawani al-sheikh ibrahim ahmad ade jamil demme ishare kore faden algon men wahaka dakkom midani isa alayhi salam ge wahaken kuri program algon men ishare ko fawane maryam ge faana behe gotun zamanu ge tibi yahudin dekki wahaka taka ege radda behe gotun isa alayhi salam vidale wasrutu wahak سورة مريم وحي كروا فوني فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم معنى كي نما سبع ميهون كي بابا ميهون مدوغا دبسون فدونه فهي كافر جميستكون أنني بدو دوهكون لبني عذابك هلاوغ بدكماي ezamanuge mihunna ege fahoge mihun vesnota yahudinge mi bastaka medu adi yahudin ekalek faana medu bunuma ekamanaya medu bunumga ikhtilaf take wakama miin ingeni bay mihun buni khasako maryam ge faana behegotun ei zinege dariyekamga adi mifada kufra inaduga demiti bikama anebbeku mifada ehin gotaka wahaka dakkamundi adi isaak faana meduga ay isaak faana ki allah kama bunumun anebbeku smige terega kufru veriwegen dia ay isaak faana ki allah ge darikaleke bunumu Dususul Anbiyaga al-Mufassir Ibn Kathir Dimishqi wani miwahakata bayan kurawafa adwal bayanuga wani ekeki jamaatakun ade yahudina nasorange ekeki jamaatakun Isa gfana medu ikhtilaf khiyal tafat wikama ebamihunge terem bayaku buni ei zinege dariyeke anibbaku buni Allahuge darikaleke anibbaku buni Allah anibbaku buni Allah ekuga alukam veve ilaheke maneki kufuruge eta bastaken eki goggotan emihun beenu kore den Allah taala bayan kurwani mihuriha emmenves kufuru verikama adi qiyamah duhuga eba mihunge mi kufuruge maccan heki dakwa azab dakwane kama mi ayatuga wailuge maane ki azab kaman adi mitaga mashraduge maane ki ekaman emihunna heki dakwa hujja qaim kurwanaka ade mikamuga mu'minatakunge usulaki Isa alayhi salamaki Allahuge alekama Abdullah kama ade ekalek faanaki Allah funuvi rasulekamga ade ekalek faanaki Allahuge kalima fulu kamuga ekalek faanaki Allahuge ruhun Maryam ge faanuge banfuluga ashagennevi ade ekamnaage darikalun kama ehewima algon men qabul koren jeheni Allahuge alekama rasulakama al-Imam Bukhari riwa kurve hadith gave an Ubadah ibn Samit an Nabi sallallahu alayhi wasallam qala من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل معنی عبادت بن الصامت روا کروی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کروی میهکو الله تعالی ಗೆ ಎಕ್ಕವಂತ ಕಮಂ ಹೆಕಿವೆ ಕಲಾಂಗೆ ಶರೀಕ ಕುಣವಾ ಕಮಂ ಹೆಕಿವೆ ಅದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಗೆ ಫಾನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಗೆ ಅಳಾ ಕಮ ಶಾ ರಸೂಲಾ ಕಮಂ ಹೆಕಿವೆ ಅದಿ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಈಸಾ ಗೆ ಫಾನಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಗೆ ಅಳಾ ಕಮ ರಸೂಲಾ ಕಮಂ ಹೆಕಿವೆ ಈಸಾ ಗೆ ಫಾನಕಿ ಕಲಾಂಗೆ ಅಮುರ್ಫುಳು ಕಮ ಅಮುರ್ಫುಳು ಮರಿಯಂ ಗೆ ಫಾನ ಕಲಾಂಗೆ ಲೆವ್ವಿ ಕಮ ನರಕ ಕಿ ಹಕ್ಕುವೆಗೆ ವಾಚಿಕಮ ಅದಿ ಸ್ವರ್ಗಯ ಕಿ ಹಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಗ ವಾಚಿಕಮ mikankan qabul kofinama emiha ge amawtuge machan emiha suwaruge wanna hutte ade min algon menne engeni kit rasula ge risalatu ge wes algon menna mi kankam mi oti itura sharatu korefaka ei isa ge faana fahun mikandatan oligen die diumuge sabun mi hunna ekam ge hujje dakkawa ekankama behe gotu rasula algon menna hame mikankam ge wahakata bayan kodde vikama ade isa alayhis salam ge umur fulun adwas
වුම ෆහුග එකලෙක් ෆානුගේ මෑකඹලුන් මරියම්ගේ ෆානු එකලෙක් ෆානාගෙන් හයිකල ade ei ezamanuge yahudin kiyawlegoi note emihunge falliye wadagen ekaleek faanu khitanu korvikamawe ade efo ekaleek faana isa note emihunge bahunkama waanama yasuru genamu nandevikamawe ade ekaleek faana nandevi allah taala ekamanan amuru korvi gota nuwata algonmenna kiyet qur'anuge siigain iswediya wahakatu engunu gotugoijja jibril ge faanu ekamanaya darikalaku devu bashare devvi duhuga engevi gota ade mitaga faha kuranjihe ekkamaki khitan kurmaki nabi bekalunge sunnatuga himenifawa kamekkaman ade mi fitratuge kame nuata fitratuge himene kandatuge teren kamekkama ade mi khitan kurmaki huriha nabi bekaluna rasul bekalunge shariatuga ves himenifawa kamekka ei ibrahim alayhis salamge sharia nuata ege kurige shariatekum feshigen emme fahuge nabiyya muhammadun sallallahu alayhi wasallam ge shariatuga ves allah taala labwa fawa khasa kame injil barnaba ga aswa wani isa ga faanu khitanu kurvikama allah taala ga shariatu ga wa gotuge mati mikam furihamawi ekalek faanu ga umur fulun adwas furihamawu mafahuga kama ei musa ga faanu ga foin ade tauratu ga wa gotuge matin ekan kurwani kama eg maneki isa inge foittoges musa alayhis salam ga shariatu ga khitanu kurun ekkan emihun bayan koddi fe bote ekamaku emihun ekan waki zamanaka hamen annan den islami risalatu ga ekan uti tiwenot kit rasula ga mach bawalevi shariatu ga khisal fitra ga terege himene kamaka wative ekan nukuran gadala en tibiruge semihun ga foittoga emihun e olwala forirwes ekan kan himenifa wakan min algon menna wara saf gotegga engen dia ade kuda kujjaka ge mi maakambalun hakala wadagen khitanu kurvikaman emihunge mi baruna baga mi bayan ve fori adi isa ge namun nota eba mihun ishare kura ibaratun nama yasu ge namun e kujja nan devvikaman ei malaikatun devvi namekaman emihun e ishare kura fettoga emihun bayan kurani kurun sargon ishare kurigota jibril ge faanu maryam ge faana bishare devva amur kurvi usulu ge matin ekan kurvikama den isa alayhis salam bodfuluwamun ವಡಾಗತಿ ಮಮ್ಮಾಫುಳುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆಮಕುಂಗೆ ದಶುಂ ಎಕಮನಾಗ ಓಗಾತಿರಿಕಮ ಐನಾಯತುಗೆ ದಶುಗ ಬೈತ್ ಲಹಮ ದುರುಗ ಉಸ್ತನೆಗ್ಗ ಹಮಜಿಹುಂವಾ ತನೆಗ್ಗ ಅಮಣ್ಣಮಾಕಮ ಸುಲ್ಹಮಸಸ್ಕಂ ಫುರಿಫಾ ಬಿಮೆಗ್ಗ ಅದಿ ಫೆನ್ ಲಿಬಿ ಫಸೇಹೈನ್ ದಿರಿವುಳವೆ ತನೆಗ್ಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ವಹೀ ಕುರವಿ ವಜಅಲ್ನ ಇಬ್ನ ಮರ್ಯಮ ವಉಮ್ಮಹು ಆಯತನ್ ವಆವೈನಾಹುಮಾ ಇಲಾ ರಬ್ವತಿನ್ ذات قرار ومعين ಮಿ ಸೂರತುಲ್ ಮುಮಿನೂನ್ಗೆ ಫನ್ಸಾಸ್ವಣ ಆಯೆ ಮಿ ಆಯತುಗೆ ಮಾಣೇಕಿ adi maryam ge faanuge darikalun isa ge faana ekalek faanuge maakamulunni timan allah ge kuladumwantakam ge hekkekamuga timan allah levvevime adi hama ve gotuga hama jihuma fen arutake libigenwa usbimega timan allah e demakamulun tibbawane tan devvime adi isa alayhis salam duniya wadanwe zamanaki waran aniyaveri jabbar raskalaku yahudinge macha verikan kuramundiya zamane kurime salgon men wani mi yahya ge faanuge wahaka bayan koriruga mi wahaka bayan koffa e raskalaki herodos ena verikan kuramun dei emperor augustus ge amra kuri program ga algon mi ishare kurim emperor augustus ge kandattan hori gotuge macha den kurin algon ishare kuri faden isa alayhis salam emmeha kahinunna yahudinge bodunge kurimatiga ekalek faanuge wahak fuluta bayan kurevumun eba mihunnan engi visnuni miba mihunge baru netigen dam wara kari vejjikama ei wara waruga da hujjataka burhanaka daliyutake ekalek faanu emihunge kurimatiga dekkevi e dekkevumun emihunna visnuni mi kujja migotuga boduwegen hingejjiya den e hisabun timammenge mi makar verikama aniya verikama jabbarukama mikanka mistawunge matin netigen hingadane mi kujja wegen dane mistawunge terega sulh masaskama amannamankama tedu mauge gotta fatura kujjaka ehem wime eha hisabun emihun kure komme mihekus wani e agenne mihekamuga wegen daane kaman emihunnan amillen hiyefa ehem wima ei migotuga mikujja boduwejjiya den vedane gotekkamuga mimihunna wara rangala ekam visnijje eru miba mihun miharu mi vikka gota faafa fussevun nu wikkene ei emme birugen kamaki ei emihun miheku faafa koggen atu wejjiya emihege faafa ga wahaka aduwaha bahattafa emihege atun faasa atulafa mi soyako liundi hadage mi faafu sevun mi emihunge kibe netigen daanekama mi bune nimmafa mi onnani ehme mi wara boda faasa libe wara bodu kame gotuga emihunna korimati fai kame ekankan netigen hinga daane mi kujja mi gotuga
tedu mauge usulta mistungu tere fatura gota vejjiya ehmem mibami hunge mi dog dawa kura faden mibami hunna hukum nukurwene kan amille visnigen diyama den mimihum mi kommes gotaka visnin jenei Isa alayhi salam mi faalu kurwani Allah ge shariya ekalek faana furihame engi wadaannawa kama ehennam emihum mibunani emihun nashe Allah ge shariya furihame engeni en evs beka neengene ehmema ekalek faanaki ekani Allah ge shariya furiham kora engi wadaannawa farataka wefa ekalek faanu ge shariya mistakuna daskod devwan fashafiya den e zamanu ge emmennawe se shariya ingen mi faafusem kandataka suwaruge wadewene gota narakya wadewene gota mikankan engi bayam wegen dan fashafiya mibamihum mi vikkamunda echeti vikkum huttidane tiwe e hisabun mihunna magoluwaluma mimihunna kurewen oy kandata netigen dane kamataka kommes kamaka meduga mimihum visnam feshi ehemve mi darikalunge mikankama medu kahinum warak kamboduwegen diekama wani sabaki al masih duniyen awmaki allah ge ekkawanta kamasha e kalangen alukan kuruma gowalu mekkam mimihunna war rangala sabituwegen diyama Furotama basfuluga ekama ishare kurevima ega maaneki yahudin e oluwala badal kofawa yahudi din netidiya diun mitaga misabituwegen daniye e dine de miharaku nete ehvima den emihunnak ekankamen oluwe nulevene de mihemve mi kahinun hero dosan engi yahudinge macha bar forwa for the farate mihar ufam vejje ehvima den hingare kommes ehenkame kuran de miyagulige mi hero dos amuru nerani baitul hamga ufamvi huriha kudin gatudu kura mi war bodukame hage gatuga mi rashegga mi ehsaban ufamefa tibe kudinta gatudu ko neti fana kollumaki mi hage gatuga duniyevi usulum bala fiyas mi war bodukame ehwima mi wahakata bayanko fa hamekan injil mata barunabaga mi wahaka mi usuluga matin bayanko foti miha hisabun mi bekalum hijra kurvi ade maryam ge fana isaac fana hijra kurumuge hagege sabaki mikame ade mi wahaka bayanko fa an nubuwatu al anbiyaga wani yusuf najjaran huwafenuga miheku mi gowalaniye mi kudakuja egmanaki isa alayhi salama ekale fanuge makambulu maryam ge fanu aykiga misran hijra kurawashe ei nulafa jabbaru veriyage hukuma birunne den mi yusuf najjar teduwe wadagen අවසවහන් ඒ දරිකලුන් එග්මානක ඊසාග ෆාන නංගවා එකලෙක් ෆානුග මෑකමලු මානක මරියම්ග ෆාන විස් දන්නවාගේ මිස්ර වඩාගතිය දෙම් මිතාග හුන්නවණිකොන් හීරෝ දොස් හලාකුවේ ෆනාවේ දියාම ඒ දරිකලුන් නාගෙන් එම්බුරි අලුන් රුජුවා විය මිෆාරුස් මිකන් යූසුෆ් නජ්ජාරන් හම හුෆෙන් ෆුලෙග්ගා ෆෙනි වඩාගතිය එහෙම් වුම්ගේ සවබුන්නේ එමි එම්බුරි රුජුවා වඩාගතියස් බයි රිවායතු මනාගතුන් මරියම්ග ෆාන හිජර කුරවි හම හගීගතුගේ මිස්ර එහෙම් රිවායතුගේ බොහරේ එහෙන් තන්දන හිජර කුරිකම්ස් දෙන් komme gotiga vis bay riwayatu bunani mi baytul lahmum baytul maqdisan hijra kuriye komme gotiga vis hage gatuga ekalek faanu hijra kurvi e hijra ei ekalek faanu ge rasulukam ge kurin hingafawa hijra ibrahim arun bayaliruga emihunge terega e khilaf nonnam vi ev sawbennete e sawbaki allah emmi isa faanu macca bawelevi injil wes emihunge තෆාතු ඉන්ජීල් තහුගා ඒ ලියුෆා මි ඔන්නනි තෆාතු ගත ගොයි ගත මිසාල කරුණ බලමහක ලූගා මොරකස් යුහන්නා මත්තා බර්නාබා මි හුරිහා ඉන්ජීල් තහුගා තෆාතු ගොයි ගත දෙ ඉන්ජීල එ ගත කොම් වාලුන නක නුෆෙනේ එ මීවස් එමිහුන්ගේ තරේග ඉඛ්තිලාෆ් තකා එමිහුන්ගේ ඔළුවාලුමා කන්දත්තන් හුරි වර මෙහර අලුණ මෙ මිසාලක මුස්ලිමු අලුණ මෙ ගෙන්ගොල කීරිතු කුර්ආන් සතේක නෝ මිලියන නුස්ඛාතන් හුරිකම් ගා වියස් එම්මෙ ආයතෙවස් ෆීයෙවස් අකුරෙවස් තෆාතු ෆෙන්නෝ එහෙම එයි අගුණමෙන්ගේ තෙරේක ඒ වසලක වෙස් ඉක්තිලාෆ් මොයි කමෙන්නු ඔබගෙස් නුවන් එන්නවස් එමිහුන්න ලිෆා මා මි ඉන්ජීල් තා මි ඔන්නන හැම තෆාත් ගොයි ගොත බාබාව තෆාත් වාහකත කමි ඔන්නන එහෙම ඉබ්‍රාහිම් ති විදාලු ෆදෙන් එද්වසරුග එමිහුන්ගේ තෙරේක ති ඉක්තිලාෆ් දන් උතුමකි ති හැම වරන් ආදකම කවානේ එයි එවස් දවස්වරගේ එමිහුන්නකි එක්කමක ඊමාන් වා බයන්නෝ ඉබ්‍රාහිම් ති විදාලු ගොත තෆාත් කන්තත්තග තෆාත් ඛියාතක එමිහුන්ගේ කන්තත්ත බෙහිග මෙදනි ඒක නතිජය ගොතුන් අල්ලාහ් එමිහුන්න දෙවි ෆයිවස් එමිහිමියති ගොයි ගොත බේනු ගොතක බදල් කොහ එහෙම මිහාරුවස් අද ඒර්වස් එමිහුන්ගේ කන්තත්ත හුන්න ගොයින් අල්ගොන්මන් විස්නාලිම අල්ගොන්මන් එංගිගෙන් දාන ඒ එමිහුන් බේනු නුවාන එක් ගොතක දුනිය බාවක් මිහාරුස් අල්ගොන්මන්ගේ තෙරේග මි උෆද්දා ෆිතුනතක ෆසාතක එබ්බ කනෙබ්බ හග්ගොතන් අරාගතුවා මිහුරියා කමෙවස් හැම ඒ ෆයිත්තවගා හොලිවරි මි කරමු මිදනි එන්නවස් ගිනෆහර මි නිස්බේ වනි මුස්ලිමුන්න den dannawalani al-ustad Musa Anwar adami agondo waak pattum korin tangura korin jamil vidalu echchekan ishara kolla hibbe
ada yahudinna behegatu khasukatega mi isafan dunia wadatuma behegatu hagegatu mi isafan dunia wadagatuma ki muizzat gotu ma Allah subhanahu wa taala kandalu bahkam de khasukatega bani israel baga mi hunan wata yahudinga macca ekamaki ekalange muizzat gotu ga kandalu bahkam sabaki emihun naki mulimes maaddiyatuga bay ehen kamun egetu emihun guna bunawatu mejja kame bejja ekama sabem onnan jehene adi sawaben neti beska kam nuwe singan ehma ekama raddu demutu ma Allah subhanahu wa taala isafan dunia fono bi beska le sawaben neti abekota me adam ge faano saddawa adi habbak me maryam ge faano saddawa me dunia haddawa kala me kandatta me kashalu bafati hambekota kuningawne ishara kun isafan faano seddei den ibrahim wahaken agon men balale ibrahim ge wahakaga vidalu me isafan hijra kure wahakade me misruge baraggina sarhatake gaay bohri me isafan nisbekko me ಫಳ್ಳಿತಕ ಚೇತ ನೋದ ಕನಿಸತಕ ಚೇತ ಮಾರಕ ಬಖಾಜಕದ ಮಿಸ್ರುಗೆ ಮಿಸ್ರು ಕದೀಮ ಕನಿಸತು ಕಿಯಾಮ ಕಿಯಾ ಬರ ಬುಡು ಮೆ ಫಳ್ಳಿ ತಯಾರಕ ಫರೆ ಅದೇ ಮೆ ಮಿಸ್ರುಗೆ ಮೆ ದೇರ್ಬಲಕ್ ಸರಹದಕ್ಕೆ ಖಾಸಕದ ಗಮಿ ಕಹ ಮೆ ಸರಹದ ಇಮರಿಂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೋ ಬಾಗತುಗ ಮೆ ಇಸಕ್ಫಾನ್ ಮಿಸ್ರ ಬಡಾಗೆ ಉಳು ಬೇ ಸಾಬ್ ಗೊಂಡುಗ ಆದಮಿ ಹಿಜ್ರ ಕುರ್ಮಕಿ ಅgon men insani tarikh balala huriha insanu bes ko fawa kame khasakade ga nubakama aniyarikama jabbaru veringe kantatakun sal ade me huriha insana agodene khasakade ga nabi be karuna ma Allah subhanahu wa taala fona rasul be kalunga wahaka egotu agon men fashnesuren balalika muga vi names huriha be kalun se bor hijra korobba misale kan noge faana balalika muga vi names ade me ibrahim faana balalika muga vi names me huriha be kalun mes be kale gamuge deka ebekale dawatagen nuhunne musabu mani Allah subhanahu wa taala moga hijra koro bafa ade me gogomne ma nabiy muhammad sallallahu alaihi wasallam ga haya plagum balala sekale fano swani makka ga mushrikun aniyare kam sama kale fano islam dinataka hijra koro bafa de kale fano arihuga kale fano ga sahabi meswani hijra koro bafa ade hijra kurmuga agummen edor wani miharas agummen hulwale ay agummen di agummen gawmuga no tawmen me rasuga no tawmen ole tanegga agummen dignagen agummen minwan kamati ulewen nekkamuga wanama agummen ma Allah subhanahu wa taala maga hijra kurun ebay ade kid rasulullah sunnat agummen kan sabit wan ebay hamegatu misale ka agummen isa fanu gre salata balaya kamuga bena se kale fanu ga mamma fla kale fana mi yahudinga faratun dimawi duturata ka aniyata ko sabun ekale fanu mi misran hijra korbi kaman wata me ekalevan baitul maqdis hijra korbi kaman marim ba koro wafani ade fawga e aniyare kama jabbaru raskefano mi duniya do kor me kalefan dimar fare bari wadagati hame kota agune musafan irsada balale zakalefan wes firanu ga aniyare kamuga sawme kalefan madina hijra korbafa etanuga diharin ha do hunne mo foga kalefan emburi misra wada kalefan ga dawala tabligh korbu gendevi ne awon me rasulullah ga hayapla balale kalefan ade kalefan hadisul korabafati al muslim man salim al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu ade min awon men me hadisu dewa maane ki muslimaki miha ge ata adulun he muslim sallam ge ba miha kama ade me hijra kurmaki ma Allah subhanahu wa taala nahi korabafa kamakon durle gotmantaka kura hijra kama ei kid rasulullah zamanu ga komme sahabi be kaleku ekalefaanu me anghem belfoka kan balyagot maqsado kalefan madina hijra kurabbi ehum sabun Allah subhanahu wa taala ge rasul agunonna migota mikanda da bayan ko de bafari agun me hijra kora rebe salega maaddi kame beenabege nuwata me anghenege reeti ko sabun nuwata enetta agun me hijra kurma ki ebe salega kurun rangalu kamennun ege emrangalu te agun men deenetta agun men deen difauga deen hima kur maqsadaka agun men hijra kurum adi den agun men isafanu ga hayapla balala agun men mihar medani ekalefanu ga risalata hame datru kurum medani ehnames ekalefanu toppula hayata agun balala ekalefanu toppula hayata begotu maagina malumata agun men agun fila kashenne ilmani bayan kurabagoto ekalefanu ga toppula ga hayapla agun men fenigandani hame ekalefanu e zamanu ga ehen zwannu ke fadaim baitul maqdis ga vyafari kurum masakata kuraba mungendevi kanta kamuga adi hamaya ko ekalefanu e gamuga tibbe ilmarinna me boditi mi hunna ekalefan bahas kurabba heddevi ekalefan ballewani kandata ko beeru fushakannu ekalefan ek kandata ko eteru fusha ballewani ballewa me hunna wajadal kurabba me hunge bahagata ekalefan raddu dewo muginde efoga ekalefan umurfun 33 saru gono 35 saru ekalefan risalatu hawalu kuruni kama gonmen fenigendani admi injil barnabaga miwahaka gonmen bayan ko difat enmes ehen injil tahu ekalefanu ga me tuppulu hayapla begotum magir malumata ka gonmen olum pila kashe ne asha ibrahim decce itur kurwana ade agon men isa fan hijra wadam wahaka demme mi kurin ishare kurim isa alayhis salam hijren emburi wadagen iru ekalek fanu ge umur fulaki
hen aharu kaman ilmerin faha korawani ade ei misrun falasteenuge al jalila hijra koravi mi emburi wadagati misran hijra korawa misruga uluma fahuga emburi falasteenuge al jaliluge mi rattauge tereng an nasiraga ekalek faanu mi wazam vere wadagen kama wani ade an nasiraga namun mi zamanuga mihum mi nisbek kura nasora in mi bas ufedigen die kama wani ade mi tuppulu darikalum hedi bodum wadagati mi rashuga huregen kama ei Allah Taala ge hikmateri kama ekalange revema inayata madaduge edashuga ekalek faanu amurfulum bara har furihama wanden e rashuga ekalek faanu hunne kama den bar ahar furihama uma fahuga Maryam ge faana Yusuf najjara eku Baitul Maqdis wadaenne kama wani ei etaga Allah ge shariata egwa gotuge matin ekalek faanu alukame furihama kurewmashe ehen gotuga budakama wanam tawratu gorna usulakama vijjiya ei sayyide kurmashe namaz kurewmuge gotunne ei tawratuga khasa alukame gotuga ekan himanuwa fawatiye ade mihin ve ekalek faanu etana wadagatima bay mihun hikuriye ekalek faanu gaattimage befulunge gaata Baitul Maqdis mi wadagatiye agun men mizamanuge usulakunut islami usulum balala fiya mi ishare kura isharataki hagegatuga hajja wadagatume kama belevidane ei emihunge shariatuga eruga meonani Baitul Maqdis gos usulun ekan kuruma kama ves mi olwa lefawa baga himenidane hagegatuga hajja da mi jiheni hama ezamanuga ves makkaga hunna kaabatullah de ennames mi tawratuga fettawuga nota e shariyatuga mikankan eba hure Baitul Maqdis gos namad kon olumuge wahakem e usuluge matin Baitul Maqdis ekalek faanu wadagen neviye den mi wadagen bellumuga e mi hunna ami isag faana vis dekalek faanuge makamalunna ves gaattimage ves bekalaku feni wada nogatima alun anikka ves annasira mi emburi wadagen nevi kama bay mi hun eba hi kure komme gote ves mi isaga faanu mitana wadaennawa tindu hunne muga timmana duhuga mi ilmu verina ekuga mi yeshinde wadan innevi kama ve emi hunna wahaka dakwa emi hunna munazara kurabuma ekalek faanuge suwaltakasha adi emihun emi ekalek faana kura suwaltaka ekalek faanu jawab devum e wadaennevi gotuge furihama kamun emihun hama hayram vege antaris vegen diekama ve emihun hita suwalu kure mifada ilme mi tuttu kujjanuta mi zuwa mi amuruge kujjaka kihine baaye libigen daani mi kujja nenge kiyamves ehennames mi kujjan eba mi jawab den enge miha molu suwataka ehema mi isak faanuge makamalum feni wada gatima mi mihun mi marhaba ge bastakun ewahaka ishare kurikama den mi mikandata fahuga alun emburi wadagen an nasira faba wadagen etaga anikkaves mi wazam veriwi ade miige fahuga den kandatan hinga de gotuge wahaka ei hagegatuga mi fettawuga eha bodan ishare korefa wahata kennun demme ustaz Musa Anwarge wahaka ge ishare korevi gota den algon menna mi bodan engeni ekalek faanuge awmur fuluge mi fahukoluga ekalek faanuge risalatuge terega kandatan hinga dia gottawuge wahaka hemima mi wahaka algon hitangeri mitaga ituru kollaniye ehme algon tebe fulna mi wahaka mi dannawale ade mi algon menna war gina kandatake safe eba enge ekamaki ekalek faanuge tuppulu iruges ekalek faanaki Allah Taala mi risalate devuma khasa kurava egotuge matiga tarbiyatu kuravamu mi gendevi khasa faratikam ade ilahi tarbiyataki am insanege tarbiyata amulin tafa tarbiyatekam kiyet rasulag mahfultakum wes makkage mushrikun engendi ekalek faanuge e jadalu kuravuma ekalek faanu e vidalwa basfultogo hunna khasa muhim wahakatan e yemi hundu kus danna wahata kanuati ekankam ge furihemaka hame egota isaga faanuge basful vidalwe ma ekalek faanu age ishare kore wahfultogo ekalek faanu dakwa wahfultogo hore hujjat bodukamun yahudinge ilmu erin ekalek faanuge e basmoshon terikam kuladanakamge macca hekive ekalek faanuge mamma fula taarif kuri wahaka algon mitaga mi ishare kuri e mi mitaga algon hama bayan kollan wahata ki mi wahakta gesusul anbiyaga es bayan wefawe adi mi wahakta mi annubuwat wal anbiyaga Muhammad Ali Sabuni wani bayan kurawa al ustaz Musa Nizar ade algon me Isa alayhi salam behe gotum wahaka dakkamun asmiharo
agomenda mi fasha ganaveni ekalek faanuge risalata a hisabun ade Isa alayhi salam ge risalata ade ekalek faanu Allah devi mu'jizataka behegotun agomenda fennan hori maalumataka balaruga emegina ilmuwarin boray wadannawa raye gotuga me onnani ekalek faanu nabi kamagen fonoi faawne ekalek faanu umur fulun 36 fulga kama ade mi waqta agomenda tafat ekeki faytahuga waradu faave isak faanu gamacha bawale vunu injila behegotun dirasa kurava be formes liva fawa gotuga mi umur fulaki ekalek faanu nabi kamagen fono vunu umur fulkamaga bayan ko faade agon tanna mole wahkeki islami ekeki fayta dirasa kurava islam kit qur'ana adi tafsir fayta kamin gosmi baawtu ko fayta dirasa kurava be folon islamina dalakon baldawagam ves dirasa be folon bore wadanne woni hami tarikh kama algonda malumat libi fawa gotuga muqaranatul adyan ga mi al masihiyya kafate mi muqaranatul adyan mawdu gali fay mi fay liwa fan dr ahmad shalabi mi fotogas ban kurava gotun ekalek faanuge ekalek fan nabi kamaga adisak fan nabi kamaga fonu wa foni umur fonu 36 foluga den agun menna ehem gotaka balalar go fene dr wajdi al fishawi liwa fate mine ki misruge jamla zahruge professor mine liwa fa fate la taslubul masih ki fate admi fotoga bas boda dirasa korwa fawani mi Christian deenuge aslu faytahuga macca mina mi dirasa hada fawani efet egotun hadafa dirasa ga aligaves dalo fawani ekalek faano nabikama fono fawani umur fono 36 fuluga kama ade mi emi foratama mi gotun ekalek faano nabikama ga risalat fettew mahuga wara madu miskole ekalek faana taba wadagati den mi malumat ga ulmen badar go fennangoti ekalek faano ga risalat nimunu duwaha anuwata e risaatu hede muddata mi eha boda mi ingen nekkaman ade komme gote ves egmane ki kalek fa nabi kam ga risalat mista korna hamaya for koddeva mas ekore masekkata adi ekalek fa anu saleben erunu muddata mede terega inga di kiha muddate kamen ehin kanleligen bayan koran tatikama ebe forum vidalwe ade mi ehnames agundu korin fa korin nokta gota ekkamuga vies mi yohanna ade injil bible yohanna nota injil yohanna ga bayan fa wa kama mi fotuga bayan ko fa mi onnani ekalek fanuga risalat tugaves 30 haruge muddate hedevi kama Isa alayhi salam ge wahaka mire mihai sab medukandala mekwani irat kurevi amadama reves mi wahaka ge nunni mi back baddalum umid kuramum program record kuri Aisha Ahmed وجعلوا بي الشيخ عبد الله جميل وفدي علي عبد الله والسلام عليكم